You. Well, here in Hawaii, it's Saturday evening, 7 minutes after 7 o'clock. Aki me kakulomalap chingat ke mawulash kulomalap ke kain man o parang kain juda o sinke pelsinya. Anak ya kalamia. Fina na Hawaii. Kat me awikyosh hinge na mnidikyosh algala ikyosh. Today is the 31st of December. So I want to be part of this saying farewell to 2022 and welcoming 2023 into our life. It's only about, I'd say maybe 5 hours away from now. 4 hours, at least 4 hours. So, akabenawi me makin the gafulati yet ariye. Kat wag na pa choice. We have to be optimistic about 2023. So here we go. Nakinada ko ngayon sila ganon sa guluka where actually pangay, this is what it looks like outside. This is outside where we live. The main road is right there. All the way in the back, you see that the spotlight. In that tree over there is in the back is the basketball court over there. So sincerely, I appreciate. I want you to come in and celebrate with me. What I'm going to do is just basically, I should have set up a playlist where I could play some numbers where it's sort of appropriate for this occasion, saying farewell to 2022 and welcoming 2023 into our life, which is only like I just stated, it's only about the most 5 hours away from now. So I'm gonna go ahead without further ado. I want to welcome you, and then I'm gonna go ahead and play this number to open up, and then I'll say a prayer before we proceed on with this quick broadcast to celebrate this upcoming New Year. So this is how we're gonna go right now with this song right here. Lalal Fongi. Once ko malal siya, Masa Aaron Aluka. Nice, I like this. Once again, I want to welcome you. Appreciate your time. It's a privilege to be able to share this moment with you. No firework here. Only compare me.
Kaya nga kung tuni proile, at pro. Kung kat flat lash, kat mol, kat siya mahalin na yok lang sila kung akong siwi kat, kamakuya kat, kung karingin kat kimo lash, pel na kayo. Kat kilo malap ke man kayo siya, kikat tapale hindi mamasikat na sirski yana phone si somla. Ingin na yawal me koshma, ka awa koshma lalan na kung dikikati ke yes, asilom si makum, esya na sirs 2023. Kulo malap ke kat netirela lang silom kat fasya na ako kumakum kalmuni na inako kat misye karingin kat ke mo lash fin felsi kat kulo malap ke yok kinakaywa ke ako siya makumara shish ilo siya malalfungi ka ito ke iman kat fin shukri na lang silom faski ako kinkeneklom na may siya na shish masya makumulay na shish mo yung pakpak siya inyo Pintalay kat lepe ke Mana ke wasi makatwari fana ke aqua klom ke yana fonji somna na mana si Philippine na yoki na kaywa mama ni Russia kumin kay na singan lom ngan matalom in kay kolkat ke yana fonji kidin tapal akilen katitala kat fin kalwani na in siya ko stain ke malasha yash maitan na pay yana katakulin ikalan pela pala na Kadakulin la aquaklan may kolas finan America fin fela na fon na siya kataliki kung panala na pena pa yung gani klats ngina nimikum layla may talal fungin lom. Kadakulin ngina may ta hakulin makoluk siya masikyak fin fela los tuyak in line layla in haspalaik yoros. Ano kawa makati falkin inaksyo si kada kuye. Idindiki mo pa priorities la siya. May ingat finte aksyo siya kuya ma paenda kasi siya na gawang ay paneng nasa kayo kat kulang malap siya kung mana kayo ano kaya sa siya siya layla kastlom layla orik malom layla inkenek lom akwak siya makumaki yan na siya yaw na finan merke siya kadatala akwak iki kala na lang kastlom Layla siya wila flok lamay niya. Layla katin foreign. Katitala kat fin totally kikom lay pangay mamay sikya. Kaya na yok na napay may tikal-kal ka maupay sikya ke mula. Pakat palagin ke yan na phone karsum na. Ya luon ke ya tolusum la pangay forla lastiki makumaki panen kat palak na katikan mo kay na ke mula. Panen ke yes asya singin na manas na church kol kat karing kat or any in siyas yok na mitan church mit maekin may los kalan sa pe kung kol kay si churches magumaki kay si matan fel kay si states ko ana si iflok ni ke hakwak si magumaki na ke church kay finan ko siya din si na re-inventory liela kadash ye ke malaja ngayon tang si pe loan na ke kas matal lom puk na tumpuk matal kitin aklin kat la katita la kat som loy kita
Efaka loiste yan totally last ki gom ke mama kumaki kitin aklen mainye es will be verlaat na shuming kain kalmoni nain mein paing finrak fun na lash mana gawa kat ma shaman ka academy nge chaften mana gawa kumpa finrak fun na lash mai to fin fel singe ma kum rela pa fel singe kumaki katike pa ya kite inche wo kun Mol kunana ki kum aki na siya katalina. Molin metla siya din na pena pa ikat torkas kas kat siya kustain kat ngay taliki plosios na payre mo siya. At kulo malam siya blam na siya yes siya singe siya miste yok liki na miste. Kat kaya pa kumin karing military personnel wiyang tankelo sa na ilos pa karingin pe freedom miste siya ma tatagana yoshkarin kain alu inwangin kalye yan orit malas na shuma panang kita kaya fa kumina na shiva na sangko na shelos kat alin na shuwi na pa sacrifices ka mama los palakin in kain afforded us the freedom and the peacefulness that we're able to worship you every day. Kumakaling kumitaman ko si Marshall kat kulo malapyok na kayo lang silom ke planom na suspel na gwan mo las kat pra na chumpa kumtal kat sakulo kainin mo dan chus kas mit kamalas kat pra. Amen. Okay, let me kulangan me. I want to share the international clock right now with each and everyone. I'm not sure where you're at, but there we go. International clock. Guam is normally isang matching Guam is how long will ahead of Hawaii time zone till lasting. Nakalme kat Saturday Guam is Sunday already in the afternoon Sunday afternoon 3:20 in the afternoon in Guam. KOSRAE is Sunday as well 4:20 p.m. Kora Palau Sunday as well 19 hours ahead of Hawaii 2:20 p.m. Nashville, Tennessee tonight, which is Saturday night, 11:20 p.m. Chuuk, Micronesia, Sunday, 3:20 in the afternoon. Seattle, Washington, Saturday night, 9:20 p.m. Dallas, Texas, 11:20 Saturday night. Berlin, tomorrow, 6:21 early in the morning, 6:20 and 21 Sunday morning. Kwachalen, Machuro, the Marshall Islands. Machuro, the Marshall Islands is 22 hours ahead of Hawaii. It's Sunday, 5:21 in the afternoon. Pohnpei, same time zone with KOSRAE, Sunday, 4:21 p.m. Honolulu, Hawaii, once again, Saturday, December 31st, 7:21. So within few hours, it's gonna become 2023. Nga kay pangit na siya, mafinsa ko minka. Na kay nga akademya kat tapal kat liya kat akali nukpayan mamasikyak nga within the past 2-3 years, things has been changed. Like may our day-to-day living here in Hawaii, we can kat kain akademya mo inflation singi ka may problem ke economy na directly affect kat kaisi. So this is what it looks like. And like, it's nice and clear, It's a beautiful evening here in Hawaii. That's what it looks like outside. I'd say maybe averaging 85 degrees all day today. So right now it's 7:21 Saturday night. I decided that I will stay home and celebrate New Year's with you. Let me kung check la pa orek ma me. I want to see. I want to make sure that. Let me see. I want to make sure that my broadcast is has audio. Yeah. Well, kulo malap
launching got woman go. So yeah, kasi ba siya ko siguro nga fa wala kasi para club na shows ko. Man, I wangin me wangin playlisting RL. I just random really. It just random mana sikya no phone na on nga then chat ano pa. At the same time nga siya upload kita me picture niya content diye ang my favorite relative uncle upload begini siya Northway mas begini siya Arela video siya papakiato makita klase lalo tawag Saka na yun ni Shaflael wangin le punya klel na ko Dabin lang siya kumdasum na kay YouTube Mutunte Finol Mutunte ko Mutunte stream STREM Mutunte Dabin lang siya I'm gonna be posting a lot of my videos on YouTube. If you guys wanna know to be notified if I post a new one, please try to subscribe. Just click that subscribe button, and then every time I post a video, it will automatically it will notify you, let you know that I posted a new video. Okay. I'm having firework later. Sorry. Well, wangin mga kina pangit na shiwos nga ki fakulo malak singkat ki kain manolas panin kat kan shiwosin ki ikan sette sing awi kurs long long kurs ngina finen Hawaii. Wangin nga tenay tala me sikya ke sing ito na la nga tala mo ngay akfalachi man New Year yes I sing so I know it's gonna be the same thing everywhere. Whether you go or firework, whether you, I don't know what have you. And I like me mama nagaway akilin me yes I say singe. So kain share klaman nagawa katlima
falling si Charla nakatruan na kay yes sa singe shukrin improve ako yung mo last yok bigin na kayo naki mo last na sinka ta nga mo pa na even more so now naki mat was si last nga tala yun na pa yung relationship si last na sinka ano finan ko siya nga mo nga ki pa na sin met ng kayo nga ki faka ni sin tadi sisiklo na ta sa Mimi Rose no nangagrifakulo malap ke katel kulkos me kat sungos ke yange. That's the highlight of this year for me and grandma. We got to come down and see you guys again, celebrate Roro's anniversary, and then also we were able to, celebrate with Nona, our younger niece, grandchild. Did I say niece? Narang ama alina nga kulo pagati rela lang sila nga talaga taklin ma halina ma una kay wa katil sa na kalunin na ko ikat ke siap nusima yo kimete isikya get ko try runoff election excuse me itala show outside me voting like absentee ballot in 12K me runoff election Eric che Tuesday finan ko siya Tuesday December January in tolu ang ama well in marketer somebody's gonna lose someone's gonna win position large na clash kring kain ikesla leila krinaklen la mani go masikyak ke mo la kat finili male na akin na pa ite na follow katlima unfair katlima tekain makatilaki pamang pang mama kite finne naki run naki governorship si finan ko siya may koluma run naki incumbent Carson Chikra na may challenger sila yung pa may talayin siya palik natal Baba Wilfred orang amo pangamit nga kayo dahil may clash ite mama kitera pa kita encourage makayo na in follow may mama sikyak ni kina akwasya klamasin gilen tolu na mama sikyak to ko yang pa there's a process kita may la kita accept outcome ng likiya mo pang mga katil sila pang posisel si mga mahal na katirin na kitin Again, more luck si Fena, experience luck si Fena nga. Harsh masikyak along the way. That's maybe like 6 years ago, 5 years ago. Ingin na mamam ta sikyak ke mo luck ang alin na ingin na nga I'm a better person in dealing with this kind of stuff. Aro finar masikyak kasi masikyak na siya kumi alin na upena pa kumin kakilin mo katilas ke kangonos ke mga makakukin sikyak na siya Pagabel si mal alfing nasha takala na na napay kitin sangko yes kitin aklin napay kat fin safla yen man ko kat katang na wangin maupe kat mokla through that trial and tribulations reward kay alan na nga naki application naki mo luck si fe nga palakin nga aklin napay laman napay si Siya lang nga taliel basta William ang gina abat may lako nekela batawan nila. So naliel so many years, so many programs, so many viewing services, viewing services, burial services. So na wiliel tong sorority ni medal nga sexy kum control if again masing masimal van sige palang kat may call nan church community na lalal fung large mit lalal fung filen yun we have to set the example. I was pretty impressed nga lang sina pa actually na parang tasha kita laga as may kind control as may kind karingin tikal mo pa afintang na nga
manasla ko. Different person, different reactions. Naro nga mo pang naki katinram ki runoff election si ma Eric ki me general in tolong en ko siya na yo katisham ki en America katisham ki en pon bigain siya katisham na ki en ko siya. I mean tayak na po yash reputation si lan may ko siya tayak magat take our me beliefs lalal fung lash ki kata very seriously. Pangama may tayo kaya na Ali incumbent governor Chanram Ali ki Facebook. I agree nga mo ipang and didn't participate ki me slinging mud fact mo dalma si masile ko talo or amo shaftain manake wakat may chifana kat masifana finain ko siya. Nara among along si be long back si ngi kutinorela makitero fin pangen nget tomo ko me chilala mo che kum rela roke misle de fulela man nagawan singkat well-being lan and lash may kusayangi yoking na kayo lalfin nilos finorela aqua ken kusayin flourish in war economy war me Målen med kushaya alena nawo pe me mukukuin akfulat alulalo sa sinkata na para kat ke unsuccessful in me and me kushain prosperous losin me shuk katlan kul kat ki call las ke en sifinen kushain mo falo mo you cannot go wrong me kung kin shuk kat ki me kui kuyo maluma ipangan niya kulan spesialikin siguro na siya ni laman kailangan mo nakisipa long siguro nga
Salita nga kita ka pedir na siyum Romeo kalau malap ke may nanak pa yung lowes na siya kalau malap ke ang lowes na siya I want to wish you a happy new year. Thank you sa Tony apa ngayon puno pag napal-print ka which you love. All right, one more song. Let me play one more number here. And also for me all time, man. Doesn't matter what generation, this song will always be applicable, man. Always be beautiful. Mala nekel mardar gelas my bones woman. Michiko Aisha. Kay makape sinepsi sinamaka kapkara. I want to say hi to Kin Kin, Chun Chun, Nona, Mimi Rose, Meme's mom, Robert, Shu. I love you guys. Happy New Year. God bless. Hope we get a prosperous 2023. In about, 2 hours and 20 minutes? Well, actually, not 2 hours. Sorry about that. My mathematics doesn't get better. Minutes 4 hours, 19 more minutes. It'll be 2023. Happy New Year. I'll go back. Happy New Year in Chile and Sanitan. Love you, man. See ya. Ona talikuya kung Alistar, Dikin Alistar, Shue, Feature de las KOSRAE, Hotel, Dikinisha, Helen, thank you, that Dikin Tubdalan, Son, Stephen, Mackie, yeah, give me 1 second. Sorry.
Delfin lo na nga sigal ko non suko man sa kalin pa asyut pa suko malan alan na baga makadnating kahit talik na tas ngayon lo na ke karingin pa ako sensin pa na ang mama ko sira kaya sa saying long pa na kalami fat na she was forcing pelation papa pang that's the worst mistake anyone can make. Long sila ang papa sin na siya ko ni kipa na uncles auntie long dahil ngayon kung dalpin lost aligi ko si Alan is a big lost. There's nothing compared to not having those love from your parents and your close relatives. Once ko main sangak, actually ko doon sulan papa na pa once ko ngayon ang siya ko. Ilapin i-search na kakusten. Min ito lang, yung tangilalin na kakusten na sabi na ingin na siya kakusten and sin papan na siya na. Any start from something. Akal sugar Tony. Long let me fellow. Oh, sorry. Kapang son Steven Tignis Meki. Nagala Seattle. Mac na mo long well. Podcast sila tayo nga na acknowledging. I feel bad about it. But Mark and Denise, I want to say Happy New Year. I want to wish you the best. Hopefully, this new year brings in a lot of good things, blessings, especially the peace, the quietness, and then the freedom that we all need. As you Kennedy, June, Jay, Dallas, Nebraska, I want to wish you guys blessed 2023 Happy New Year na Shuntalpe. Arkilas, my favorite Ilas, Denver. Lalo na kasi ba sumwailal muni kail barbecue at tuwira lalo na nothing compare. Lumalab na sila Arkilas mata. Wala lang siya Nikki. And Nikki, she's a good girl. She's smart. She has a lot of things I've ate of her. A lot of good things. So I think that Katlan continue to bless you, Nikki, and take care of you. And your kids too. You know, you're handsome. Especially your son. Oh man, that kid is handsome. Just like the grandpa Park. Ang fair looking asum na. Ngapin sa akin may playlist silang akpay ko makingan niyo ko. Ano ganda pa ka pin unso ko sa playa lakin siyo akingan niyo ko. Accomplish mission luck. Kung dahil ka in request, kung dahil pin message here, I could find if I have it, then I will wait for you. Ang chocolate na kaya sa gelato. I'm just staying home and playing with some songs, on these
my broadcast and stuff. Dating lang sili video lang. I don't post as much like I used to on my Facebook. So I focus mainly on YouTube. Mutunte stream Pinoy Mutunte. If you search under that, then it will bring you directly to my channel. I salvage a lot of videos and pictures and stuff from through many years, and I put together. Hopefully, I will make a lot of improvement on my films and videos this upcoming year. That's my son, Chun, tuloy na niyong nekel tour. Apat na. Check na inek labang katinawi. Pala na sa yokus, dahil sa galap ng yokus. Tatala na mabigat na propane. Hi, Mimi Rose. Love you, Mimi Rose. Introversia slash Kakisiba show and like parang sonar fireworks nga make niya sana yung tuluyan na chaos nga little midnight, and then they're gonna start blasting off big time. I'm not really into fireworks, so I'm fine staying inside the house. I just hope they don't make too much mess or just pick up after themselves.
sukuan nga lang si Pawan sukuan Lucien Pelma Katulan sa Katara Makataralan na Osle masikyan na Mola. But I think the point is you don't throw in the cloths or the towel. You don't fold and just give up. You have to just keep on. I'm sure you'll agree that this song is beautiful, nice. The words are just so applicable. Ama ingena sonnar med videos ka CD diske med Christmas Maurik finen KOSRAE weang kaisi me churches ma ko kisya ina KOSRAE ngi. Arang ani nga Lama tewan sakalen na impressive na pa singe nga liye me uniform lan lilale kato na pa mele me witpo ba nga sonna ashmit may mga linga mga liye ke me Facebook friends lagalo sa post ke mga malal dalara tewan sak lila pangaliye aliye uniform lan lilale kato Kapan na ngalong tukapeng mandewan siya kala na fro sa ama alawula ko palay ke pangan me oyen klan sa parakan nagtin palay te may kin ka tonong pangan may kin ke katorit ororit malan kata and Seattle ngali election
reaching tuloy na talik ko siya wiyas pinanwengan kinla maye husel wiya la ital sek na me maluo finenwe asu silal basanano na usaya ngay nga tita lama ito na lupe fong lan me usi ngalel regional we uchak no na manwang pe tal tu doctor wa dal fact na ten pagin comments laki mangan eh and Sacramento ali maulal siya suwan pakik natal kapayaran alang di mausilal dala pa katang la ngali men ngali mas lang mo as lang ng wakato nakiyan siya yung nga sunna me available na siya me video ng ara very mga fact nga mo congratulations mana case in situations like nga atin na pandemic nga tuwi Christmas paryesing nga ari nga stay out of the way pel and talik force ngayon ilalin take over ang gata akwak marekla may cool sa siya ang pel lowos ko sin tuyak may crash yorik mga kat tarim tana sa ano kitin may church la siya katang la ka siya may esta ka siya category pang may tukta pa nga noon ang sidal tayo for may pang makatanta sa man na sin may tatel sidal tayo for tel sila telik siya niyon del campeon min finuna wona sidal tayo for na ala fokoko ala na masa ifal ala wona pa kalam na paila at araw nag-practice ako la siya amin mga papenang fakak ki nanaklas rip malas na singka at agat tikain straddle the fence katin natin sangka yes na pay ki kalan sa flash morning Christine na siya naro pa nga masyarakat na encourage dalik nga kung dalifin we celebrate siya mga dali arle nas nandali nataka we mask nataka ucha no lam siya yan som na lam mask ale na tali rose we using a we ale nga mo tena siya mga limang tenan siya sinake when practice fast sura mga ale na tena mga fact na pala kung may compare the group kung we may sila mo kung may fast share malain kata tatlik nga som naki may mask nga alupe la fong from group malata nga ma sik nga siya pa nga mamangata na injin ke tasak naki pang naki di lucky got Christmas through the years ali mo si makadala karing na pa pa intertalik fast Troy ki makadarang art na pwede nga srek project kat fin ora mga siya na ingos ay kat fin ora ki park nga ora man kata the same thing that na matal na fin practice kat fin finding tin meeting na ora may nga kay mit si mga tikan ni na mga ti fakla mga ina nga faking na mga ay I cannot live with it. Parang mo makaksakin talik force pelas dal akilin dal they understand the message panangilos me. Ako sin nagima. Niki man nakita so Christmas. Honestly, sincerely, wang si pering nga ngorek talik fo me minim sum naki me mass slash ki katara finenya. Man katalin na God might call and you know katalin na then we're not gonna let that happen. Igiban na kidam da sum na ki mayor at Midland Church with madang it siya mga siyang ay may patalik ngayon sorry sum na ki mami. Igiban na September na algo talik ngayon sum da piro sum wang siya siya lain orekin na. May katalin na karangin kagate na Layla ng amo sa fact sila kaya pang appreciate that talik ngayon may technology ilos akfulating orsla. Si sila na pa inash kain mga sikya. Kaya me
somnaki me marriage in dalik tikin marriage tikinis meki katsumna kuna sumgi marriage ngala and I was nga ala na nga sila alfung na payo yema o sila na pay dalik nim patatlik ni tako na ni dune na for or a mile or nga yematan mit mat mit church sik ngamo pangay kang laliki mama karil ito kat kapag finayin ko siya aki akitin injang sin bapan ne kinakfulat tin nim yematan bapan ne kat I mean, whatever you say, pangay may kanaw sa structure, kay family, fabric sa ma-involve kay community siya. Wag na respect. Wag na aklat lantalik na sinbapan na ko kanin mga mama kadilaki ang papa na som nagi may ko leadership lan mit American ina dahil sige dan ignore mama kwagiki constitution matakal ki paya palte. Rights nga dahil orela insang me chikoyot na sin may ito. Ilosin ma inkain or mo lalo siya become successful in your endeavors kung pinki mga sila kung mga sila. Para lain American country na fukoko sila world powered na pa I think it's compromised right now. Aro pang makita proyek fintrack na pa yok ngaita na pa a lot of Americans are standing up putting up they're pushing back right now. Aro nga mo pang mama kwake kosin no nagiging asidel kin wani asidel kin pang resolution ng talik force natin sa losin hakfalat yung papan losin matayanan intay tu planem hakfalat yung kultaman pang kanin mang kat fin tiloy nage tipang success. This is not successful success. Fin masyalalik siya wang le aqua kadilorana siya kasi it's a tragedy na pa ini na katinaki pange we have to me akalimi na pa talikin ito taliko hindi talk back na sin papa mange ka kung finaro ki kumi kada kapapa ki generation na ki kung findalik siguro finang try kumien wa kita na papa ngayon ni ko finang ko try kung me folk as num this is not it doesn't belong in the family. Balik na tas ngifin kapag dalito la man num ko me ma yalan na compromise na pa kapag pandalik na tas ngayon. Siksiwen ang asa nga tadik-tik ngayon num ko il husband wife hindi ka ni pa nang napayaw nga iya. Akata pangin makarin natin usye na kilom siya sa akwak akalimya ki kaslan ka at pabantin ka ito. Tinsulpen na loing na ki mga pa irelaw nga yan na pa at fin may ignore ka. Ngay taliki makadita mo manay na kadin fash ke akwak ke. Aro tikal me katirin na kadin na fact na kadin te fulay kadin na palike na kadin na akalim na la kusin tuwi tira mga. When talik natas nga na precious na pa mo lalo sa katito la ilo siya mo ni ki lusen pelta sa kingin na unpredictable na pa katikain pangay si differentiate may taliki ka ta karilito la mesikya may ta. Ayel magkay na pag-communicate na siya. Ite sharam na siya lan akademi la piyan kene kita yung nagtin-fash kaya. Nakimola ko mga akong natadikil. Tudang nagkawa kat natadik na kat decide. Siya din decide. It's a decision. It's kung siya kung decide. Every day la kumifash kinkenek sumo. Kumifash kinkenek sumo. Kinkenek wo. Kinkenek kuluk. Kinkenek kalim. Kinkenek lords. Kinkenek shalep. Kinkenek washing sing.
Pangerik malas responsible couldn't make decisions every day. Sila la rela decision wo in mo kain kul kat naging ganik pa in ganik ko walan kahit. Aro nga mo pangay si mga kafe kat na phone na papa na kitinte falayak kitin kay di talik na tas ngay nga si Ven ang alimo ala na nga manas na pa ke nga bigyan mga lang sila talintik nga falay later sa ti pangalang siya. Te na pangalang siya nga liye me ke Facebook kaya nga ala lang siya na pa comment sila kul singel kulin di siya. Manan sila pangakat finke shuk me advice ko mamakate laki agitin fat kalin na kayo wakatin natin sum na kay Puklal Solomon Proverbs. Pange counseling sessions lal nankat na siya fact bitigat kitla me kadin na kadin na. Am kung singa il fact mo delfin som ke Facebook kung singa fact mo prayer pa kum fact na singkat mama kum ke katla na ro. Amasi ka lang si long ke me fact sila kung singa il mo klinte proy klinte siyak singkat la ilan na mga singin na siya lain gawa pen gawa couldn't just shut up couldn't silent couldn't musle na mas makitero the thing that we're going to be working on we're supposed to be working on at fin around national na singkatin wo fail fototo couldn't fototo na singkat now couldn't ka fukin now yan national na singkat atid ito lima nagawala akin siya kat na karang kagit. Nasit sinte katwin paroy kita na ang kwat si wangin call at kitin fat makata no lamang. Makat na kitin shut up kitin musla si kena kitin nawo masro sa singkat. Kumi nawo kay masro na singkat. How are you supposed to do that? For says na pa pala simplify na pa masima kumiray mo ito pa. Inis katlong mo ash masap. So ne kesyo ko aling alon ko ma likia ki me ordinances kainin Milo shun na reklama sa queen sang karangan na lo siya. Kufikin na warain win mashlom na singkat kuminte worry kuminte concern pero na pro makatan naman siya. Kumin lang sikat. Kumin lang sikat. Kumin lang si mayit na kayo yung neighbor lom. Mayit na kayo while matalan lom. Paano nga masap makati kikin na. Katfin lang siya na pa everything is gonna fall into its place. Long siya sing long siya na conditional. Unconditional. Fin nila mechi ma. It sounds easier said than done. Fresh na pa ito siya. Act fresh siya pa weakness lash. Kapara ka natin practice kaya fin. Asmeto alam ma-open na siya. Kung kamara kun katang. Kung murik makin fakulan ngon. Ngay kun matayang lama. Kung follow kun kilang si. Kung misla kun te sakay po siya mo kung siya kakain kin ma. Kung rin makin fakulan nganin paslan. Sang protect you the key mama beta ko napanga mas makin practice nagawalay na kayo nakin makin faculty ngon mama kati lessons kung fin kita la me codifying lang siya makin isang awi may soft na siya ngayon isang overwhelm ka overcome monin kaya efficacy gilak ko ara paano nga mga kulomalap ki opportunities nga ka fakla kasi luoma mola kingi na nga alaw pe then of course ki may mamasikyak sikni ta nga alin fulera man gawan gat pa nang para na fala woman nga nga kulokak sa kingat na pa nga likiye pe na mo pang plan la si ko asma ilking anarasayan mga ora tayo kilusin pel na loy. Ara nga, di kaya mo umana kayo finne mesi makimita nito lang kain machima. Sana pa inas macha. Si mapakumdan. I mean, it's not gonna do anything.
Bayangin mo may di pa akong takke kasi wala kakatala na nga I can assure everyone that we're doing perfectly fine. Kulang lang. Kaya kulang si President sa kon nga. Sabi fashion shaft la pe pang me. Live sila nga. Ako kwen kat wala na. Akisil pe pang kakulamalan si Katya Molas. Ako na dali kuya ke finan KOSRAE. Dali kita dali siya kasi na finan KOSRAE ngasi. Agpe pedir na siwas pewa. Kenny ana siya dali klala mas faster. Akam da soswal wan na tingin soswal wan na iltang ang kata mama laki kita na pailan sikat na siya mula along the way.
Hi, Mimi Rose. Walang saklık. Ay, ikatangalakan natin. It's a good favorite. One of my most favorite songs.
Thank you, sir. We got a quick sing up some shuffle or you know, what. I'm telling you, children, ako talaga siya. Although we got all the pandemic. Ingan makina inche. Love you, Popo. Ako yung kahit ako na yun, no? Kaya sila sa tayo. Oh, and mula na nangin sa panin. At pamingan na sinigit at ako. At some program may amas magwangin lang. Akat tagay ni Somo, sinarin siya. Kaya nga may fashion tari shafla may live sila ngayon. Lunch kila na siya onso ko mga kala graduate le kayo mag-game. Killing, learning, way.
And granulated na po na sugar na finely refined na pa I could live here the rest of my life. Ingat na wele me kalim lanen Sheraton Park pakumliyan. Ayan Murata man siya ka-practice na swim. Just need a singing in the pool. Yes, that's good. They are clean on my back, on my back. Lean on my back, lean on my back, on my back, oh, lean. Just singing, yeah, making more rainbow tears. Make up my mind, super, making come my back, come my back. Lean on my back, on my back. Oh, let's sing singing, yeah, making more tears. Make our minds still good, making more. Oh, my God, oh, my God.
Asa Solomon, yung taga mainland, medyo doing in at nabutay. Asa Solomon, nekyel pasir ang aisle first cousin, nekyel nesir maasir wheel baba. That's how close we are. Nekyel, Asa Solomon, iwan letter in Maui, at first cousin. Pastor Ethan. Agad ka sila WCA phone bim data or kapit ngayon pang Pastor Ethan nagulal na pa medika suya phone pengen takum ta Tangiel Simpson cuma tali yang lekat na for Lumda kinal dua sistel sin on the right. Broadcast sila ngayon automatically som nag-Facebook, not Facebook, som ba YouTube lah. Kali kung Delphine som nag-YouTube lah kan, Delphine lang si in notify agi ko mas posting sa sila na kung subscribe. Fin post lang mo subscribe nga filang kin pala in Arsenal mo. Mama mo toy malon eat your chingin pa subscribe to YouTube lah. Malal best Mary Lou mas best Mary Lou pounds ago. Il has na tigani wangin le talpa. Best style alit toto na pa na shake. Sam na pa iban ko mayash masikya kami maya tigani pang na shake konsumna roll Pingasta palugan ko le amin na le pamunyan na song nor I did exactly that nga alay nga nga kanya pa Krewana na shit na ko inangake rumkele Come and throw me off. Nasib na ko ineklenam kinana kake inangake
Bella Tari. Pa. Olena. Nandiyan nga Pastor Solomon, Pastor Will, lagi din naman hindi Pastor William. Naglalak online siya. Like, smack na siya betal na siya. Ano, kinut lang niya. That's her way. Ama may pulsa siya pang R1. Katashi malan mga person nag-choir. Ika talungko si Matthew si Seng mamatay malang talungko si Pastor Maxim. Sojourner First Preston, Primo in Preston, Mackie in Preston Asia, North Willowary number 35 Preston. Ano siya? Saan siya doon? Oh, layer. One layer. Primo number 5. Ito 5 Preston diya. Pinagmet lang si Panapay si mga batnger
Narmit lang si mga current to. Back na phone, si Manasasya. Matuli pa lamang nga eh. Kung lang si Om niya masyagak nom si. Walaan siya ganun. Sa pontol ka malala ng atari. Exactly. Nga ayaw. Panganin liik eh. Shredded Park nga sirap ka mga singin sa mga style. Pinta talaga na main line. Then sumitig na haras nga kay September. Kaya napay tumasin September. Pangay mag-tension na atas mamata siya. Nakachun. Thank you. Anche la mai am pulce Philippine Chihuahua din yan eh. Kawel yan. Ali arkasından McQueen ile Napaysi
Dinner kinsa na kalikuha sumkawa dinner ang atari ikaw lang na yung kasmatangin pero broadcast live sini pangay janek po si mga wilkes yung pangat na sin may tlat kalikuya pagkawa ano siya may kayo ma Kawiya ki live stream. Around Zoom, tayo yultan sa gue makin camera hindi kasi ang pitay mga si kamot yung manayalan na crowded na pa I don't like to rub shoulder with other people really, especially right now. Para Lois me broadcast sila kumaki. Yes, assessing manangan. Hindi ko nung school ka ma. Sinakain sa akin si Waya kung alin na siya na pa. Para nga mga planning itong sumta wise kami way and mamoy din mawaya si tay. Sa sumnali ko mamtawa nga. What kumayalan around today? Sanatari. Ay mga aramta. Para live stream sila. Abi silbe. Parang sinmet kewa mat ma kung ipalama kung kawak-lak kung toto nanaklom na siya pangat na siya wikas na kiyatari at siya kamara kiyatari naging sumantari mawala siya lain na kayo ito na nagawang entirely but it's about decisions after decisions getting whether we're gonna do the right thing or decide on the right thing or the wrong thing. Kaya siya naman, kita ito lang the right decision bakit simple singkat. Kaya mga kumura, kaya mga kumura mga napayok sa kaya kung sige, kung apin sige nga na wala relationship lang sa singkat. Kapre na nga nakasting kaya mga dalaw sinagaro, don't worry. Look, nga ito dahil hindi mo wala ensure mo wala currently wala. I think that makes a lot of sense. Silbe kakain na siya Pinwheel siya fellow guys ano siya fellow aki kakain na siya may kaya last makataosin na siya pinantiyan na siya na post mo na siya ski
Yeah, ikash mga kapel sumula. Okay, kakaya na chill tapos sa mga lang. Kale. Hasta Steve Shelton. Nati alep pa yung ta. Akin na kakaya na yung. Mabin na kumingwo. It doesn't matter. Naka na still love you, man. Tala, you always mean well. Kumite na tala yung nakakangit ka. That's what I feel. Kawo man nagawa. Mabin na ako minosin kay yes, Nakasang lang lang sila Green Garden Palace. Okay. Play yala ki mama ngara ki wu ki yata siyang ayat meet na paye. If I have to do it again, I would do it different. Much mga different na ba nga matay kapan. Break makin fruit of the spirit in sang awi ma-shop matay sa Amasikiak si ngi nang ngangit dali mo bangay the play na ko plantado. At finne liye kapalama ti kalawo pangay ipunin kay nagtin kulayla. Alway nagtin shukudin na lang sila. Mga nagawa will fall into its place. Naki condolences la na sin show la higin soswa higin glory na maya sort na pa higin na kay wawang na sila sa sayang na pa malap kami kay na crazy ko na sinigat doon na play sa tiyero mamakitero sakla iya kaya mo tayo na nga kinigat akagat article so system more to katigat for credit mo pangamakati katlan mo siya ka task plan akila ti vlog ko shoot ka tangalan na nga angklin na pa ilang na aso na pa na kapon na pa siya na siya mas naliye tao pa tignan siya na alin na aso na pa apa mtasis siya tignan siya nila kasi may when there man that reminds me of a lot. Aro, pinpas may karita mo na siya boy got reach out. I mean, at hindi reach out na tipang muling question. Kasi na fast kay mama katil sapin gini na raw. All ma fast kaya wala ka pinartinit palakin mo nga iya. So close na, so muela los palakin nga, los palakin. Los finpair ko, los pair like. Los finpair ko, so bipisi ka to. Pakan ta fashion ke pen wa ke with my one in lela kinyan ng sunaron siya wan usla gastan ka usla para usla onso ko usla envelope kan mga pa they support each other kaya pala ma Lucien Bell si Tatorella na mga kalina kita kalun na kinakras ay isa mga parang mga ba't kinikin mo kat may Christine Pinatinamang. Unsa ko ngay pa isang paila nga mate na tangan siya ka ng sugo. Hakikat na po na ni Sam lakas tagaya ni Wu kikat si Sam ito identity lang sa inyo sa not sure sikat at Wu ye correct na lang. May kusa. We're from the beloved island of Kashmir, obviously. Happy New Year once again. All we can do is hope and pray for a prosperous 2023. Aye. Alam niyo kung sige.
Siligurong swungin sang kali aksia fiela. Nga wala siya pa enough to pensang. Me aksia fiela pe. Hospelu benasike mola fencing. All right. Amen. Right now with the live still 1 hour 56 minutes, almost 2 hours. Henley Gapang Sheraton Park. Parking killers. Stores also dahil na Evaluation podcast sila na pinakubinsya uwoke si Befak lang na sinmat na kayo Shepe Arnie okay Befak ay pwede na sinawon to maglumalap yung dahil samgat kayo pwede
sinasikan madaling niya. Hoşbedu ben nasikim ola fensinge. Mabrae nasinle Abshish. Ngayon kansila. Ngayon, kashiya. nga parang hamsarin na kinasing. Sinasikan madaling niya. Bakit dututlal mamtang shit sinatas ngayon, grandchild sinatas ngayon. Where's Curry? Siya pa mula lang siya sinala. Yeah, I want to wish all of my Marine Corps buddies, Mike, Thomas, Michael from Denver, Hernandez, Michael Hernandez. I'm trying to figure out the KOSRAE, Lenny Brown, those are the Marines that I've been. Oh yeah, the local boy Frank. I want to wish you Happy New Year. Man, you and me should meet up this year. You're in Hawaii. I've been following you on your Facebook. I think that our path will cross each other pretty soon. So it'll be nice if we could get together for dinner, lunch, or what have you. Friends, I want to wish you Happy New Year. Hopefully things get better. Thomas, man, I want to come back to Tennessee because I know you're about half hour away from where my kids stay. So, Thomas, not good, Thomas. We didn't meet when I was there September, but I'm sure we'll manage that next time. God willing, hopefully we'll get to visit again next year. Kategori Brian namnes katflat na lash katkulomalap panglar sa shum gominin mashlon fin chaklak fin chaklak na kaywa kipel siya ingi kulomalap ki arslong gom kalwinin na kuya kan siya uye nagwa siya makarafak siya fin felya kulomalap ki gom siya akalin na siya siring kain siya pa siya talawangin kain siya fin alash managawa katin na ina kumin fashmate inakiti niki ko mi metti kina kay wa mani ko makatera kat kilo malap akulo na shin mai chilo ma wiya penap nas pa dal na ki yes na ida shwa na ki yes ha shi nge ya o sina luola la ka tune me 2023 na nas we kat aksa si yen na class la din kay na kilen die la me fal ki din aksyo siguro malas sang nawala relationship plus na shum akay kat kilal finglas akay kat aku yak misye kitin kain kalwani na in sukudi nalo na shum hak yok yor malong fin fa inge ilo siya ma ako la pe nismong lalaka ako la in takaligi lom silo rit malalos fulok ligi rit malalos ka ako la pe in sum na rit malalos kat na kuwa pam dal na karingin katyang wikat ni kina kachil paliye lain sa shalom siya may taka ki pena foto fashion kat kilo malap na siya ba tal kat pray fakulo yok ding na kay walang shalom na siya makum karangin kat mi kay yena phone siya somla ni pakite fash na ki ako lak tin show ni 2023 kat pray na shum kat kaksakin gom kat fakulo kanin mo dating siya kas metang las kat pray amen. Okay, guys, I want to wish you a Happy New Year. Stay blessed, stay safe, and aloha. Peace out.
Lumalab.